לא יכול להיות מצב שיהיה שקט בלבנון. הם שורפים כאן, צריך לשרוף את כל מעוזי החיזבאללה, להשמיד אותם. מלחמה. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mendeklarasikan perang dengan militan Hizbullah. Deklarasi ini muncul pasca serangan roket yang memicu kebakaran hebat di Israel Utara. Ben-Gvir meninjau langsung salah satu lokasi kebakaran di kota Kiryat Shmona. Ia mengaku tak terima tanah Yahudi hancur akibat ulah Hizbullah. Sementara Libanon dalam keadaan tenang. Oleh karena itu, Ben-Gvir bersumpah akan menghancurkan seluruh benteng Hizbullah. Dikutip dari The Times of Israel pada Selasa 4 Juni 2024, Ben-Gvir mengatakan Hizbullah telah membakar wilayah Israel. Semua benteng Hizbullah juga harus dibakar dan dihancurkan. Sebelumnya, Hizbullah meluncurkan serangan roket dan drone ke Israel Utara pada Minggu 2 Juni 2024. Serangan ini menargetkan sejumlah wilayah termasuk Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Akibatnya hutan dan cagar alam milik Israel habis terbakar. Menurut otoritas Taman dan Alam Israel, luas lahan yang terbakar saat ini mencapai 2.470 hektar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.